zvao se Kapuće Kaja. Tako je, od 1829. do 1933. godine Porta je Srbi izdala 3 karti šerifa, navedite godine. 1933. Znači 1829. 1830. 1933. Pogoda Srbije, Vaseljenske i Patričke potpisan je 1831. godine. Turski paša srpskog porekla koji namjerava da pokori Crnu Goru 1951. godine zvao se Omer Paša Lataš. U ratu 76-78 Crnogorci su dve velike pobjede na Turcima odnijeli na Fundina i Vučin Dol, tako je. Dana koji je Srbija plaćala Portu 33. iz Rusije je 2.300.000 groša. Koje godine Crna Gora dobila ustav? 1905. Koje godine Crna Gora postala kraljevina? 1910. Na kojoj skupštini je 48. proglašena Srpska Vojvodina? Majskoj. Kako se zvao patrijarh proglašen 48. u Sremskim Karlovcima? Stevan. Ne. Josif Rajačić. Josif Rajačić. Vojvoda Srpske Vojvodine proglašen 48. u Sremskim Karlovcima bio je Stevan Šutikac, tako je. Koje su 3 fronta u Evropi na početku Drugog svjetskog rata? Balkanski, zapadni, istočni. Tako je, balkanski, zapadni i istočni. Kojim ugovorom Italija prešla na stranu Antante 1915. godine? Londonski ugovor. Šta je građanski zakonik u Srbiji? To je u Crnoj Gori. Građanski zakonik iz 1844. godine. A u Crnoj Gori je Baltazar Bogičić što je napisao, to se zove Opšti imovinski zakon. Opšti imovinski